isibhamu sihambile, ikepisi ihambile, umsebenzi uphelile, umsayidi ungalile, abantwana abasangihloniphi. Mona kurakuthi mina ngakuthathela isibhamu mina akuthibili bithi. Yes, unole lichomisa ha mama uthi mina ngibambi inkunzi ngakuthathela isicabanga ukuthi yini watswareki ha ke hlanyine I never ke tlo start story sesikana fele be ke tlo famtha abantu ejardini akezela akezela miyeke tema lami miyeke kwenzeka kanjani ukuthi nize nibambe umuntu omdala oyisebenzela nzima. Okay, umuntu omdala ngiyaconfess umuntu omdala beke sasportini uyangithola adakiwe. Usakhuluma manga futhi. He's not telling me what I want to hear, my good sir. Please talk to him. Akolo ifetsa o tsamaya majita kore ha ba ntropa batho ba nentse ba shebile na ke fitla mo kiti ke mo batho ba ntlhasela ne ke tshwere sethunya sa go msebetsi wa bona ke skenya kama le sona hona mo ke ha se ba ntshwere so le chomitsa hae yena o sinkile ke mone mara bala ba bang bale mo matlong a ka ba bona hantle aka ba bona hantle. Molweni mandizibulisela lapho kuni nonke emakhaya elami igama ni LAVAWS pronounce lava sinkumkane abandaziyo banibiza ngo Mr Nzokulayita mshanami. Well guys, namhlanje sibhalele ubaba lana, ubaba uthi unendaba nje evisa ubhlungu ocela nje ukuthi Jozi Bioscope ingenelele kuyona. Sathi baba sokhawuleze sifike lapho sokunceda umuntu omdala. Baba ninjani? Ke tengo ka abuti ngiyaphila namuntu omdala. Ngiyazi baba ukuthi besike sakhuluma kancinci lapha efonini usichazele ukuthi kwenzakalani. Ngasho ukuthi okuningi sizokudiscuss masifika lapha. Bengisacela ubaba nje sithi kancinci esbrief ukuthi ubaba ubani kwayeke why usibhalele namhlanje mo Jozi Bioscope. Lebitso la ka ke nna Amos. Ke dula ka mo Odimo ka mo. Okay. So tsatsi le leng kile ka re ke tla mosebetsing ka re ke le ponisa wa bona ntate ipolice ke le ponisa ntate so ke na lo re sebetse di abnormal hours jwanong tsatsi le leng a ke khutla mosebetsi ke ikenela jarteng ha mo ke reng ke sheba khiki kena gating ke yo motho wa tla wa matha le dichomitsa ha ba kwa morawa ke tsebe re o etsagalang kwa o tla ho nna motho nna ke mo gating mo ke re ke ngisa khiki ke bula gate motho ke yo o ntshwara so haibo he monna unga o batla dikitsa ka o batla di phone o batla ne ke tshwere sethunya sa go mosebetsi wa bona ke skenya kama le sona hona mo ke ha se ba ntshwere so le chomitsa hae yena o sinkile ke mone mara bala ba bang bale mo matlong a ka ba bona hantle aka ba bona hantle bakuthathela bosuke emsebenzini ngaleso sikhathi bengiqeda ukushayisa bengishayi overtime yazi leyo kwenzakaleni ngithathe ukuthi ngiphambi kwasedladleni so se already ke fihlile so ka be ke relax ke fihlile ke akolo ifetsa o tsamaya majita kore ha ba ntropa batho ba nentse ba shebile kore immediately after kolo e tsamaya ke hamshimano ke mmona mo analytic chomitsa o tla matha mo koloi jikile indropile na ke fitla mo gate ke mo batho ba ntlhasela so kwenzakalani umuntu omdala sebekuhlasele okay sebekuhlasele no I just suspect uri ntwana tsekitsetse stoutu tse maybe wa batla sona sethunya ka re ke mo ba sinkile ntate le nna ne ke tsohile ntate ne ke nagana gore bafana ba ka nna ba mpola ka sona ka pa jwang ke ba le jwanong le bona se ba ntshwara jwale ba mfostela le dichomitsa bona ba tla ke ba le ba hula re tlile ka strata sele sa ka kwa sele sa di taxi ne ya ke tse runa bana ba nkisa kae ke ba le re kwa site ele hona le pleke ngo na le tavern so ba nghulela ka mo tuzena le tavern pela tavern ba nkela ke pisa ya ko spanning ba nka sethunya sako spanning ke mo bang hula or ne ba batlo ntahlela ka kwa sporong a ke tsebe hona le tavern nyana ka kwa Odimo ka kwa ba fitla ba dlala ka nna rofo ba nketsa stlaela ba ntshela ka majwala ba tshela ka bya ba tshehisa ka nna ba banketsa pelo ka ibohloko mfethu wa tseba re le ko jarteng hona le msadi mana a re sa le shapo mfethu a re sa le shapo le msadi o nana o ka rena ke bua maka spanning ba ntebetse following day a o sana re ke tla re le no ke stranded a tsebe re ke tlo etsang ba qoshile ba vele ba mona le bana ba sa ntlhompha everything a ke jwana ke sa spana buruwa jwana ke phela ha buima mkhotse man ke gole ne ke kopa thuso a uthia teng ke tshwantsha ele ke definitely sure hang ka e bona ke tlo itseba e dula strata se wa se bona o jika mo koloi e jika ya ntlo ya bui a ke tsebe ke ntlo ya bui ka hona ka mo site ntwana tsa ka di ka re bontsha marena ke a mo tseba ke mo mara okay mase ngiye understand ukuthi baye bakubamba and then emsebenzini bakuxosha due to ngoba ngiya understand umthetho ngendlela osebenza ngayo umuntu omdala especially wena umuntu omthetho mangabe uluze ispam kusuke kuyicala eliserious lelo yabo ngoba into ye state leyo so
ngizama ukubona lana ngoku-understanda kwami umuntu omdala mawuthi bakuthele ngotshwala bakwenzani ngiyabona ukuthi bebezama kahle kahle ukuthi befake kube ne-evidence kube ngathi wena bewuye etshwaleni uyophuza. Vele babafuna lokho ukuthi kwenzakale ongathi mina bengidakwe Wabakhelesi ngento ngabakhelesi. Isibhamu sihambile, ikepisi ihambile, umsebenzi uphelile, umsadi ungalile, abantwana abasangihloniphi, kumoshakala enye izinto nabantu ngiyabakoleta ngapha into eziningi malobi. So manje ngizama uku-understand la muntu omdala ukuthi nayo mhlambe ekheyisini yakho mayingabe sebelandelela icase ubaxelela ngale ndaba ukuthi no kwenzakale kanje zange nje befuna ukukumamela kuyo yonke lento. Hayi yazi ukuthi sometimes izinto zinokwenzakala fast bhuti wami amaphoyisa ngiwatshelile mara istory sami bathi bazosi-investigate angazi ukuthi bayasithatha or abasithathi na ukuthi bathole alcohol involved. No le alcohol kina kwekujotsa gore bafana ba bane ba ntshotla o mongwe a tshwere ka mongwe a tshwere ka o mongwe a etsa so wa bona so. Ngiyatsho sengisho lokuloko umuntu omdala ukuthi due to ukuthi ngoba kusuke kungana evidence yokuthi bayenzile leyo nto kuwena uyakubona at least if bekuna something and mawubatshela ukuthi okay ngiyamazi lo mfana uhlala endaweni ethile bake baya mhlambe bayomchecka lo mfana ukuthi bembuze naye ama questions. Since sangena kulo mfana lo bathi akazi ukuthi uhlala kuphi bekahlanganisa amadladla abangani bakhe basaba ukusitshela ukuthi uhlala kuphi ngoba yena besimfuna vele namaphoyisa. So mhlambe naye ubalekile ngavele ngagcina ngalela langa ukuya kuye manje bengithi amaphoyisa azobuya kimi bangitshela ukuthi awufange icase yami nabo mhlambe nabo bakawuthola umkhondo ukuthi kwenzeka. Ngiyasola something like that. No ayibenge ngayiva le part mawubhala lapho umuntu omdala ukuthi lo muntu ngathi ubalekile akasekho anyamalala so besicele uMr Jones ukuthi ethi ukusihlola kancinci yabo ukuthi mhlambe khona la esingambona khona into ezikanjalo. Angazi Mr G please ngicela uzame ukufonela uMr Jones ne umbuzo ukuthi siphuma siya kuphi masisuka lana umtshela ukuthi sesinayo ubaba lana besalinde nje ukuthi esidirect ukuthi siya ngakuphi. No umuntu omdala ngiyayiva indaba yakho ukuthi ngendlela ebhlungu ngakhona umuntu omdala ukuthi manje sewusephutheni uyabona entweni ongayenzanga and manje sewulahlekele umsebenzi and njengawe njengomuntu omthetho abantu esibhekelela kubona ukuthi yibo abantu okumele besize la on the community yethu esiyibonayo ukuthi i-dangerous inabantu abakhohlakela abafana nayo my brother manje masukule situation okuyona wena bhuti wami thina sokwenza nje ukuthi sikuncede simthole lo muntu baba futhi eyochaza yena emaphoyiseni ebe umuntu ozokhuluma icini ebe yiwitness yayo yonke lento ukuthi uzosixelela futhi nesibhamu sakho ukuthi wasisa ku please bafethu uzokwazi ukuthi nawe umuntu omdala ifamily ikwazi ukuthi kuhloniphe uyakubona because angiyacabanga ukuthi unkosikazi akasakuhloniphi ngalendlela nokulala nje angisalali total next ukuthongo next cho every day mangingene ejardini ngicabanga into eyi1 ngizophuma kanjani kule situation mfethu ngine stress manje stress but mangabe umuntu oke wasebenza before elifeini ugcina sowuzithola ukule situation ukuthi awusasebenzi yakubona isuke ibenzima umuntu omdala kodwa ngoba ngisho ukuthi ngiyakuthembisa ukuthi sokwenza konke asisho ukuthi sisebenza ngcono kwedlula nini ngale yomthetho ngoba amaphoyisa ayike yafika leyo case ezandleni zabo nabo mhlambe basabhizi ngama investigation ngendlela zabo kodwa ngoba nathi sinendlela zethu esebenzisana nazo yakubona umuntu omdala so siza kwenza konke kusemandleni Mr G uyawina please bafethu please straight my good say yazi mina ngibene wari ngoba manje sihamba nomuntu omthetho and ungatholakala ukuthi mhlambe khona umuntu osibhekile njengamanje bengicela ukuthi singene emotweni sihambe ngemoto my good say just in case ngicela ungahamba no Mr G ngizonithola lapha emotweni baba ngizonithola lapha emotweni guys because yazi sengenzela just for safety ngoba ngiyazi ukuthi khona umuntu owaziyo ukuthi ubaba is still busy ngale case ukuthi eyilungise ezothola ijustice naye I'm sure ukuthi bahleli begadile ukuthi step sakhe sesibini ozosenza yini abazi ukuthi Jozi Bioscope seyifikile njengamanje and thina ukuthi sithi singcono emsebenzini wethu siyakwazi ukusebenza ukwedlula mhlambe i-community mhlambe abanye abantu thina sikholelele ukuthi makungabe kunento esiphezukwayo sisebenzisana nayo as a community sisebenzisana nayo wonke umuntu ongaba nolwazi lokuthi ubhuti simthola kanjani so ngithi ngiyojoina Mr G lapho sihambeni sishaya imoto siyobona ukuthi Mr Jones ngoba uthi khona umkhondo la ngathi
my brother uyavakala ukuthi sekahlala ngakhona sambe siyo-check-a lapho my brother. Ngicela wena mbukeli ukuthi ungayindawo ube nathi until siyofika ngale sincede umuntu omdala again i-dignity yakhe naye ezokwazi ukuhlonipheka ekhaya, umfazi ekwazi ukuthi improve umama wasendlini ukuthi yonke lento akayenzanga ngoba ukuthi bekahlose ukuyenza into yenze oyenzisiwe kahle and worst party ukuze bemuwini ubaba njengomuntu womthetho engale yomthetho babe nokuhlakanipha ukuthi bemsebenzisele utshwala, bayazi ukuthi if umthetho uzomthola ukuthi beka une alcohol emzimbeni wakhe automatically kuzoba ngathi vele bekaphuza utshwala, uyabona yiko ugcine sekalahla isibhamu sestate into efana nalezo. Ngicela ke wena mbukeli ungayindawo uhlale la uhleli khona. I'll see you just now. Well guys, ngiyabonga nje ukuthi nihlele zange nahamba lapha emakhaya nisinyamezele ukuthi sesifike. Well uMr Jones uthi sesifikile ke la kuleli jarata abathi khona bayibona lensiza la ihlala ngakhona. Sesizongena ke manje it's right here. Okay, hayi let's get in. Sibonene ukuthi cause ngiyazi abotsotsi sometimes banayo lento yokuthi beshayelwe. Angazi mhlambe le inyanga abazihambayo bazisebenza overtime. Thola umuntu uyazi ukuthi evele simthole engekho nje sitshela ukuthi ukhona. Kodwa sothemba ukuthi mekuthi siya that side. Hey. Uyabona nje la ukuthi the way yokuvale ngakhona. Sazothila nawe yazi sazoyifixa le country. Okay, usa-check-a that side. Okay. Ano nga-check-a mekuthi mna ngizonokha la Mr. Chief please ngicela ube close by nami. Hey. Phela ngifuna ukugcina sengilayita abantu ngiyi-1 la madoda. Koko, if Mr. Jones khona into oyibonayo ngapha my good sir please update us. Koko. Yeah, kuyona mthako. Yeah, okay mmoja. Wenza la. Mr. Jones bambani lo muntu mbambeni. Anibambe lo muntu nimzisela. Ngicela nimbambe. Ehlisa umoya muntu omdala. Mzisela. Ngicela mlimzisela, mzisela umuntu omdala. Ukwazi nokukwazi. Uzongizela namakhemera futhi. Uzongizela namakhemera wena. Mina ngiyawutsima wena manje kubona wena lichomisa mangwazi mina ngikwazi. Usawubona Yebo kunjani futhi? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila mfowethu. utheketsima man Uyamtsiba ngithi. asikabahana dimani kuyena kuyamotsiba I'm sure nayo yazi. shimane balonotsa malibona Mina intonini le. Intonini. Ukhona kunjani futhi? Yebo ngiyaxolisa manje ukuthi sifike kanje ubaba umoya uphezulu ukuthi nje ukwatile uyabo. And I'm sure ubhuti ngathi unolwazi kancinci ukuthi ubaba wayekwatile. vele ke kwathi Mina akunala idea gore ukwatetseng. Uyaqala ukumbona. Mthoka Thomo mmona ke mtsibi. Uyaqala ukumbona. Thomo mmona ke mtsibi total. akasidumeli aneba konje bekungengane body it was after the 19 February so yeah. So khulumani bengicela ukubuza lapho Tomdala ngenkolo inhlonipho after nje ngabo i19 zika February wena bewubusy ngane empilweni mhlawumbe no nakisiyona kamunikile Northwest Potchefstroom bengekho la bengekho nase Gauteng bengise Northwest straight Northwest wabuya nini ngibuye la ngabo after February boma March ana le twins mtho kuyena yena wena Putom usebenza ngani yena ubuya rena natsa mali boma usebenza hide guy yena kimmo uzosicela kuyena wewe una ntshiriso Putom ka singa kam ye ona ntshiriso yena asikatori he Northwest awuna Northwest and next kuyena Bro yazini mina ngikwazi into okucala mina ngisipana ngogundutshani bro mina ngisikundela utshani bengise Northwest ngithola itenda nyana yotshani ungangisukela ngikwazi manje awuna Northwestern next dimani unana lichumisa hayi kwa hakikena kifika mo gate kwafika yena kuyena amboni akitsiburi ba signelana kapa jwang yey uzongisukela mana ngikwazi bro wangumkhombo uyamkhomba uyabona so uyamkhomba manje no kuthi uyangidina manje wabona into ayenza ukhuluma
uyamanga lo muntu. Mphru wami uyangisukela lo muntu. Uyakusukela Uyangisukela makathi uthi mina ngimbamba inkunzi ngithatha. Wana bafana ba ne si iseli late nyana ne mara o yena definitely shock money face ya high emona kura ko Mina ngithathela isibhamu mina. akutsibili bithi yes unola lichomisa ha Mama ngothi mina ngibamba inkunzi ngithathela. Ngicabanga ukuthi yini yiphi enye into ongathi uthathele yona mhlawumbe. Hayi mina ngikhoshona ukuthi athi ngimthathele. Wena ukhumbula uthatha ini? Angikhumbuli ngithatha niksi kuye ngoba njengoba ngisho ukuthi lo muntu angimazi. or milletsa maponisa No, amiyeke thina sothi uzosicelela thina lento esifuna ukuyazi. But wathi waruntsinyelitse wena Yazini lo muntu uyangisukela maqeda ngizela amaseki. Ongizela labantu mawucela. Ngibela jarteng Mawucela wena ungizela abantu la. Uzongizela abantu la ejardini. Mamela but Hayi wena. lo muntu uneyingane yes. Yebo. Uneyingane. Uneyingane angale nami nginengane. Family Yebo. onayo. Yebo. Unabo abantwana bakuba babhekelele kuyena. Une community ebukela kuyena njengomuntu oyingalo yomthetho. Uyakubona? Unomfazi omthathile. Le angidispute bro angidispute. Nje esayisey ukuthi lo muntu lo ngiyathoma kuthoma ukumbona. Putomdala okay mamela la Putomdala wathi wareki ha ke hlanyine I never ke tlo starta story se skana fele be ke tlo famta abantu ejardini. Uzongizela abantu ejardini. Ungizela abantu la ejardini. Abazali bami bazothini mase kuvela into esikhona. No baphumile khona manje baphumile. Abekho kwamanje. Ukhona umuntu wena mhlambe engamfonela njengamanje ngibuza ukuthi ngeyi90. Ungafonela colleague yami lengisipana naye etshanini ukuthi ngeke besikuphi ngalelo langa. Yiyo leyo colleague engiyifuna yamsho izositshela into. Izokutshela varu ukuthi besikuphi. Ubani igama layo? Igama layo uThemba. Une number yayo mhlambe. Hayi ngisho ifoni yami icimile. Ifoni yami icimile iwile bro wami. Oseyiwile futhi manje. Screen. Putomdala uyabona ukuthi manje usenza idlima. But iphukile. Putomdala thina uyabona. Singayilanda nasendlini nginibonile. Yabo sehlisa umoya kanjani? Uthi singayilanda endlini mfowethu ubone ukuthi abo manje sowuza la ngiyekufuna ngapha. Mr. Jones, he wants to talk to you. I think he needs you to fix the phone. Please go with him. Okay. Go fix the phone. Go. No, fix the phone. I'm sure. Hayi tamala mhoza. Bayeke bazoyifix ifone kaphuthi izobuya sey right. Bethu kuxoxa naye. Bethu kuxoxa. No, time yazi mina labantu yabangisebenza ngabantu mina each and every day my father. I work with people. I can tell when someone is telling a lie ngokumbheka emehlweni. Ngizokutshela mina ukuthi yabo lo muntu uyaxoxa time lami ama cases amanje ndibana nawe each and every day and niyamazi umuntu onenkani xa ndimbona ukuthi yabo lo ngimona so dimani ke mo hopolang straight uri ya man this face man baba bangwa ba dichomitsa haya ka ba bona grand mara ena definitely sure ke a motseba ke a mmona mthako a qalo mmona mara ne ke sa tsebe ro one day o tla nnahanela ntho tse so no mntomdala ubona cabanga yazi sometimes bathi no ibukhuko awuthi ama enemies wethu time lami they are not far from us ama enemies wethu ahlela closer to us. They are the people that are watching uba senzani thina each and every day and umuntu nje uba ne jealousy ukuthi wena uyasebenza and unakekela umndeni wakho awufani nabo unthinyelitse dimani Oh, okay. I could say, Mr. Jones is asking only for 2 minutes. It's he's gonna be busy. Basa xoxa lapha ngazi phone mhlambi protect screen protector khona wrong screen protect. Sibanikeze nje 2 minutes bethu kusebenza nabo. When you ready, my good say if he's ready to talk to you, please bring him here. If he's ready to tell me what I wanna hear, because time lami ngiyayazi lento angithi ngumuntu wemthetho nayo ingalo yomthetho uyayazi lento ninokuhlangana nayo ukuthi niyolanda utsotsi manifika nimbuze senze kanje. This is not new to you. Abana need uxoyisa kwawisa mara wabona nna bafethu akubatlu ulujetsa makha akedlale mthako ke tlomlematsa no ngeke kufike lapho damela angifuni ukuthi reputation yakho imoshakale because okwamanje into sesiyifuna ukuthi sibuild you tell him to do the right thing at least entotse tsaka yena le dichomitsa high simple ene menaphe what's what ke problem mfethu akirobale buruaka akirobale mfethu understand mntomdala ibhlungu mona yona rimwetse and uneyingane kumele ziye esikolweni unefamily okumele idle munadimani akutsibi akusatsiba buti mina angazi no tema lami mina I promise you ukuthi umsebenzi wakho uzowuthola back i-evidence yayo yonke lento eyenzakalayo uzoyithola ngoba ngazi ukuthi umuntu omnyama yes akezela
akezela amyeke tema lami amyeke Ne o khona ke phafa yena o khona ke thupa wena mara khona shebana no ke shapilwe jwang wenzeni di ka nthosa ushaphiwe ba akupha amapeni ungathena around sibone mhlawumbe kuphi awusondeza ikamera lana mfethu engafuni ukuthi engasi-accuse ngento engekho phambi kwamakhamera sikuba ukwenzeleni thapile ulipolisa wona usathile amapolisa ama why unosathile amapolisa ama angithi wena ucela ukuba bribe abantu angithi awuqala uganga wena uhlela uganga so Tamala ngicela ungitshele ngifuna ukuyiva from wena le story from ukuthi saqala kanjani kwenzeka kanjani ukuthi nize nibambe umuntu omdala oyisebenzela nzima. Okay, umuntu omdala ngiyaconfess umuntu omdala beke sasportini uyangithola adakiwe. Usakhuluma manga futhi. He's not telling me what I want to hear, my good say. Please talk to him. Please talk to him. He's not right. Uyabona lento bengisho Temalami ukuthi bakuset upile bakuthela ngotshwala bakumisa utshwala. Bafihla sipani bafihla barinane kuthi malwale. Yebo. Bekafuna lento ngiyabazi labantu guys. Lento lena sisebenza ngabantu each and every day ungasenzi ilima thina mayingabe Joseph mayingabe khona omunye uyazazi lapha emakhaya ukuthi mhlambe wena ubukele njengamanje o mhlambe kunesigebengu esibukele njengamanje esisaziyo ukuthi sisigebengu or khona isigebengu esanesidor esiyenzayo lento ngiyakucela wena makhelwane ngiyakucela wena bhuti wakhe wena sisi wakhe wena mama wakhe uthathe ifoni umcelele mayingabe akekho ecala kwakho umcelele uthi Joseph Bioscope izokufikela lapha endaweni yakho ngeke ukholwe ngendlela esokufikela ngayo sokulayita ubuza abanye abangazi bazokuxelela ukuthi Joseph Bioscope idume ngani asifuni ukuthi sibe sinweba izinto siye sikhulu siya lena le Tamelami ukolisa dikainthotsaka ukolisa dikainthotsaka my brother mamela ngicela mamela sibhizi ne okay kusuka lana kumele sibe khona esiya khona so asinaxesha lokuthi sibe siya lena le ngithe ngicela ukubuza ungicazele le story esange-19 ukuthi kwenzekani ngifuna ukusiva from wena. Okay ke ngicela ukukhuluma iqiniso ke uthe ufuna ukukhuluma iqiniso noqala wangiroba muthi okay isibhamu mfethu sikuthemba singasilanda and lo muntu owaye akhomba mina ngi1 walibe si3 akama uthaka uthemba ubani lo uthemba umngani wami lo osibhamu sukuye isibhamu sukuye Mr. Jones please make a call please call for a backup. Yeah, we are going with him. Call for a backup. Oh, it's nekepisi ikuthemba ngisibekele ikuthemba zonke. Wena ithemba selele mabhonesa lo. Today selingamaphoyisa. Why nithatha into ye-states nina niyenze yena? Ya njengoba ngisho ukuthi ngiyaxolisa. Oh, bangapha abantu eniyenze kubona lento. Benitshela ukuthi niyobaleka nifike phi? Sofika mara njengoba ngisho yona vela kusinto zingaphi izinto ezilapha endlini ezingaphilo ngokwena. No zona zikhona but ngasikhipha ngasithatha ngazambisa no uzomkhupha Tamelami namhlanje ngasithatha ngazambisa kuThemba ezinye ngisusile yakusena next la eJardi uThemba yini umaqhuzu wena mhlawumbe ufila kanjani umuntu omdala sekalahlekelwe umsebenzi engasena umsebenzi ngebanga lenu njengoba ngisho ukuthi nizenza okebala manje niceda nimthela ngotshwala nifuna ukuthi kuba ngathi amajwala lentsinyelitse emsebenzi kuba ngathi njengoba ngisho ya wrong kakhulu njengoba ngisho Mr. Jones are winning are they on their way okay no ngicela nimfake emotweni lo engakabaleki nimthathe kanje futhi uhambe engagcokanga uright kanjani time lakhe yamfakeni lapha emotweni guys minetsuki angazi ukuthi kanjani singabantu abamnyama siphilisana sonke ukuthi ufila kanjani wena songibona ngiumuntu omnyama ngingasasebenzi ngihlele ekhaya wazi kakuhle ukuthi uwe ongimoshela ifuture into soyenza njengamanje guys ngoba Mr. Jones niyabona uthi sekafonela ibackup yamaphoyisa khona basendleleni njengamanje zoza guys ngitshela ifollow up yokuthi nje kwenzakaleni ngoba yena uThemba sizoya into besiyifuna nje ukuthi sifuna inyani neclip efana naleso ipresenter engalweni yomthetho ukuthi nangu umfowethu lo uconfessile washo ukuthi lesibhamu basithathe kwamampela and bambamba inkunzi umuntu omdala ezokwazi ukuthi ebuyele emsebenzini eqhubeke ngomsebenzi esebenzele ifamily yakhe mangabe unenkinga lapho wena mbukele emakhaya ungalibali ukuthi usibhalele Joseph Bioscope.co.za ungalibali nokuthi sifollow inkundleni zethu zokuxhumana sikhona ku TikTok